धातु वेदजं पृथिवी ततपिला शरणुतं ग्रसन्यादिगुणं जगतस्तस्थु सतपाति स्वस्ति नो दधातु प्रेभदसवामरुता कृष्णीनाथरः सुवत्यामानो विदधे सपिता समुद्रः विश्वे देवा अदितिः वंशजना
संपरिदाय सरेः सप्ता सामेदाः त्रयावदनं पूर्वकं पाशुं जजनेन जजन्यामाया दन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रधाना गर्नको निमित्त अत्यन्त भावुक भइकन श्रद्धापूर्वक गर्ने इच्छा राखेर आज यो हामीले आरम्भ गरिएको छ र यो हामीलाई पनि बुवाको 84 गरिदिन पाउनु उहाँका छोराहरू बुहारीहरू लगायत हामी सबै हामी पनि अत्यन्त सौभाग्यको दिन हो हामीलाई पनि किन भन्दा उहाँको गरिदिन पाउनु र हामीले गरिदिनु र हामीले गरिदिएर हामीलाई पनि पुण्य हुन्छ र साथै उहाँलाई त हुन्छ नै र साथै सबै इष्टमित्रहरू दाजुभाइ एकत्रित भइकन हामीले आज यो यस्तो महान यज्ञ गर्न थालेका छौँ र यो आज हाम्रो यो घर किलोग्राम बुवाको घर नभई यो चाहिँ आज अयोध्यापुरी बनेको छ। बनेका कामहरू बढेर जाउन् भन्ने उद्देश्य राखेर यदि श्रीमद् भागवत हामीले यदि लगाइन्छ भने हाम्रा कामनाहरू पूर्ण भएर जान्छ। यदि चाहिँ हामीले मोक्ष प्राप्ति मुक्ति प्राप्तिको कामना राखेर यदि हामीले श्रीमद् भागवत लगाइन्छ भने हामीलाई मुक्तिको प्राप्ति हुन्छ। श्रीमद् भागवत हामीलाई धर्म अर्थ काम मोक्षको प्राप्ति हुन्छ श्रीमद् भागवतबाट। आजको हाम्रो भनेको के हो भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामीले स्वार्थ भगवानप्रतिको भक्तिको कामना हो। आज हामीले सम्पत्ति कमाउनेको उद्देश्य पनि होइन आजको। हाम्रा बिग्रेका काम बनेर जाउन् भन्ने उद्देश्य पनि होइन आजको हाम्रो चाहिँ आजको उद्देश्य भनेको एकदम निर्मल शुद्ध पवित्र आत्माले भक्तिको कामना हो आजको। हामीले यसको बारेमा चर्चा परिचर्चाहरू हामीले गर्नेछौँ र मैले सबभन्दा पहिल्यै श्रीमद् भागवतको पहिलो अध्याय हजुरहरूलाई चाहिँ श्रवण गराउन जाँदैछु। यो श्रीमद् भागवतको पहिलो अध्याय यदि राम्रोसँग श्रवण गरियो भने हामीलाई पूजामा व्यस्त हुँदाखेरि हामीले समग्र भागवत श्रवण गर्ने समय अनुकूल नपर्न सक्छ। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत जात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा वा श्वेतात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषां यथा वदैव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवन्तः विकल्पेषु न विमुह्यति कहिचित्। अन्वय व्यतिरेकाभ्यां अन्वय व्यतिरेकको भावले ईश्वर चाहिँ सर्वत्र सबै ठाउँ हुनुहुन्छ। तत्सत्त्वै तत्सत्त्व अन्वय तदाभावी तदाभाव व्यतिरेक हुन्छ। अन्वय व्यतिरेकको भावले ईश्वर चाहिँ सर्वत्र सबै ठाउँमा बस्नुभएको हुन्छ र हामी चाहिँ भगवान यही हुनुहुन्छ। अब हामीले पहिलो अध्याय श्रवण गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चात् कृष्णविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन्तापत्रयोर्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुस्तक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखं खादं ऋतुद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाः प्रथमोध्याय श्रीमद्भागवत महापुराण को सिद्धहरू को सहस्त्रचंद्र भगवान को कर्ता का समस्त पितृहरू को श्रीमद्भागवत देवासीमा देवतामो प्रतिष्ठा श्री लक्ष्मीनारायण गच्छ यातिष्ठ यातिष्ठ यावत् पूजां करोमि पूजा यातिष्ठ यावत् पूजां करोमि तावत् त्वं सुस्थरो भव सुप्रसन्न भव वरदो भव ध्यानम् आवाहनम् आसनं पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीं पुनराचमनीं गन्धाक्षतां संश्रम्यामि मनो ज्योतिरजो कथा माजिष्यतिर्जन्मन्तं नोतरिष्ठं जन्मगो समीम ददातु विश्वे देवासी मातेन्तामूं प्रतिष्ठा मा श्री अब फुलले रात जोड्ने है सबैले अब पहिले दुध चढाउनुहोस् है त्यही दुनामा चढाउनु होला भगवान लक्ष्मीनारायणलाई सम्झेर आर्यमा पयः पृथिव्यां पय ओखाधिको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रतिशसन्तु मह्यं पयस्नानं समर्पयामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पयस्नान हरिओम आपो अस्मान्मातरः सन्तयन्तु घृतेन नो घृतपप्रत्यं स्वगो हिरद्रप्रमन्ति देवरुदिता विचित्रापुतेभि दीक्षास्तवसोस्तनुरसन्त तनुरसितन्तं शिवं संगं परिदधि भद्रं मुग्धं स्नानं सर्वं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अब मह और मधुबाता मले स्नान है मधुबाता रितायति मधुक्षरन्ति सिन्धव माधुर्न सन्तोषधि मधुनक्त मुतोखसो मधु भर्तिक गोरज मधु देवरस्तन पिता मधुबानो वनस्पति हिममस्तु सूर्य मातृका भवन्तु न मधुस्नानं सर्वयामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः मधुस्नान्ते जलं जल हरिओम आपो इष्टामयो भवस्थानमूलि ददातन महिरणाय चक्षुषि शुद्धोदकतां सर्वयामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः शर्करा चिनी चिनी चिनीबाट स्नान चिनी त्यहाँ अगाडि छ शुक्रापुदेवी दीक्षास्तवसोस्तनु रसितात्मं शुभं सदां परिदधि भद्रं कर्मफलं स्नानं सर्वयामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अब पंचामृत चरण पंचनद्याः सरस्वती मपि शास्त्रोपचाः सरस्वती तु पंचधा सूर्येषु भवत्सरित पंचामृतस्नानं सर्वयामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पंचामृतस्नानं शुद्धस्नानं शुद्धजलं हरिओम आपो अस्मन्मातरः शुद्ध जाने सुपारी चरण जन्य पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सजं पुरस्तात् आयुक्तं मङ्गलं प्रतिमं शुभ्रं जन्य पवित्रं परमस्तु तेजः जन्य पवित्रं सर्वयामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः जन्य पवित्रान्ते उपवस्त्रान्ते चन्दनम् अब चन्दन चढाउनु है चन्दन हरिओम त्वां गन्धर्वा अखनपुष्पां इन्द्रस्त्वं बृहस्पति ओम त्वं गन्धर्वा अखनपुष्पां इन्द्रस्त्वं बृहस्पतिः त्वमोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत गन्तां समर्पयामि श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः
Dia pun mah gua mah ahli Islam. Tabat itu bawah kusi perasaan bawah. Mah ada di mati udah besar Hari Maha Wajib kita wajib harus kita Alam sarkami Lakshminarayanabhyam namah. Awak dua चढाइदिनु हरिओम काण्डात काण्डात प्रभु हन्ति बरुखा बरुख हस्पति इबानु दुर्बि प्रतनु सहस्रेण सत्येन च दुर्वाङ्कुरं सर्वयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः तुम भाव अब बेलपत्र त्रिवेलन त्रिगुणाकार फूलमाला चढाएपछि बेलपत्र है हरिओम ओखति प्रतिमोदत्वं पुष्पवति प्रशुभरि अश्वाहि गच्छति त्वरतिरुदा पारैष्वम पुष्पाणं सर्वयामि लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अब कालाय नमः शिरः पूजयामि ओम विश्वदे नमः ललाटं पूजयामि बभे नमः नेत्रे पूजयामि रवये नमः कर्णं पूजयामि दामोदराय नमः नासिकां पूजयामि हराय नमः मुखं पूजयामि रुद्राय नमः कंठं पूजयामि शेषाय नमः कंधं पूजयामि ओम जगद्व्यापिने नमः बाहुं पूजयामि तेजोरूपिणे नमः तनौ पूजयामि निशाकराय नमः वक्षं पूजयामि नाभिं पूजयामि वेदसे नमः बाहुं पूजयामि दामोदराय नमः कंठं पूजयामि पद्मनाभाय नमः हृदयं पूजयामि हिरण्यगर्भाय नमः मुखं पूजयामि ब्रह्मणे नमः शिरः पूजयामि विश्वदे नमः सर्वांगं पूजयामि हरिद्रां कुङ्कुमं चैव सिन्दूरं जलान्वितं सदाग्नितर्प संयुक्तं क्रियाण परमेश्वरे श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अबीर चढाइदिनु आहिरेव भोगैः कामासीदवा भूराजन्या कृता नमः संभ्रमानमसोदातकचो सूर्यचन्द्रेमोक्तमः शरद्धभिः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सावित्री शैतप्रभुणे नमः श्री उमाशंकर श्री श्याम सदाशिवाय नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अब ये सब पुष्टे नमः आत्मन कुलदेवताय नमः आवाहनम् आसनस्तातिकं दिवात्मनं पुनरात्मनं गन्धाक्षतां संस्मरामि यसो चाहिँ त्यहाँ यसो घिउ छोडिदिनुहोस् बसो हो पवित्र मसी सदाधारम बसो पवित्र मसी सहस्रम सर्वकार्येषु गुरुकं सगणाधिपाः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समयामि गन्धाक्षतां संस्मरामि श्री षोडश मातृकाभ्यो नमः नमो नमः समस्त द्वार मातृकाभ्यो नमः गन्धाक्षतां संस्मरामि बेटी राजन बेटी बेटी हिरण्यगर्भः समवर्ततांगि भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् सदा धार पृथ्वीद्यामतीमां तस्मै देवाय विघाग्रीमं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि गन्धाक्षतं समर्पयामि mai nó mới xài được này tao thấy là được cái gì cả nó căng luôn
ओम हरि ओम देवाय गुरु यो उहाँ दिनु त यो Agavati, Pradamba, Dorati, Namaha, Namaskaran, Om Mantra. नैऋति भैराग्याय नमः वायव्यम ऐश्वर्यै नमः ओम वृद्धिं वृद्धे नमः ओम बुद्धिं बुद्धे नमः कान्तिं कान्ते नमः पुष्टिं पुष्टे नमः दयां दयायै नमः शान्तिं शान्ते नमः ओम अष्ट ओम सवाय नमः योगाय नमः शुभ्राय नमः विद्युत नमः परमावती नमः शौर्यै नमः ओम चान्द्राय नमः कलाय नमः मोगाय नमः सिद्धाय नमः गन्धाक्षतां कुशांश्रम्यामि उता चढाइदिनु यो चारतिर भयो सनक यागच्छ सनक यागच्छ यातिष्ठ यावत् पुनः करोमि पूजा है सनक यागच्छ यातिष्ठ यावत् पुनः करोमि तावत् त्वं शुक्र भव शुक्र चण्ड भव परद भव ध्यानम् अवहन सर उहाँ चढाउनु उहाँलाई उयो खाली ध्यानमावानमासनं पार्थे मर्गिमात्मनि पुनराचमन गन्धाक्षतां सहस्रव्यामि त्वां गन्धर्वा गन्धस्थानि द्रष्टां बृहस्पतिः त्वामो खदे सोमो राजा विद्वानिष्मादमुच्यता अक्षरनमे मदत्तेव प्रिया अधुखतास्तु खतस्वपा विक्रमतियो दार्मेन्द्रते हरि श्रेष्ठते लक्ष्मीतपज्ञा बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसुनर्व्यातं मक्षणं निगाणं मम मैगाण सर्वलोकं मैगाण गन्धाक्षतां सहस्रव्यामि ओम सनत कुमाराय नमः ते थाली का चढ़े अब पुजारी से त्यसैमा ओम हरियणेम चन्नमी मदते हेवा प्रिया अधुखत अस्तोखत सपा विग्रहणं स्थियमतियो दान इंद्रादि हरि श्रेष्ठते लक्ष्मीतपन्या बहुरात्रि पार्श्व नक्षत्राणि रूपमसुनर्गातम् ईशान मुम्मैखाण सर्वलोकमैखाण हिरण्यगर्भ समवर्तताग्निभूतसुधा तपद्रीगाशिन् सदा धार्मसिद्ध्यावति मां कस्मै देवाय पञ्चन्ताम योगक्षेमो न कल्पनाम ओम आवाहयाम्यहं देवं सनन्दं समामुनिम पूजयामि यथाशक्तिग्रहण मुनिसत्तम गन्धाक्षितां सहस्रमे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समयामि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्निभूतसुधा सदा धार्मसिद्ध्यावति मां कस्मै देवाय विसर्जयामि दक्षिणाद्रव्यं सर्वं ऋतुफलं समयामि गन्धाक्षितां सहस्रयामि ओम मित्राय नमो भरण्यै नमः गन्धाक्षितां सहस्रयामि आवाहयाम्यहं देवं सनन्दं महामुनिम पूजयामि यथाशक्तिग्रहण मुनिसत्तम ओम वरुणं वरुणाय नमः लाइन सीता वरुणं वरुणाय नमः ऋतिकां ऋतिकाय नमः ओम सनातनं सनातनाय नमः हिरण्यगर्भ समवर्तताग्नि भूतसुजात भूतरिका विभूताये
सिद्धाय नमः वर्ण लक्षण बोधेन सदपकृतिशाली नमः अबाह्य पूजितो श्रीत्वं सिद्धाभिदं नमस्तुते गन्धाक्षितां संस्रव्यामि हिरण्यगर्भ भेटि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्नि भूतसदा तमितिरिकाशित् सदा धर्मविन्द्यामदिमं लक्ष्मी देवाय भिकाविदिमं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि गन्धाक्षितां संस्रव्यामि सिद्धाय नमः लदिन अर्को राखन है त्वष्टारं त्वष्टे नमः आराध्रमा आराध्राय नमः सिद्धेश्वरं भवसु प्रसन्न भव मृदु भव ध्यानमा वानमासन पाद्यमृतिमाग्निं पुनरात्मनं गन्धाक्षितां संस्रव्यामि तस्मादश्वाय प्रसन्न भव सर्वदा ओम गन्धाक्षितां संस्रव्यामि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्नि भूतसदा तमितिरिकाशित् सदा धर्मविन्द्यामदिमं लक्ष्मी देवाय भिकाविदिमं गन्धाक्षितां संस्रव्यामि सिद्धमुखाय नमः दिनो त पूजारीको दिन अब अर्को पूजयामि यथा सति सर्वसिद्धि प्रयच्छतो हो अर्को है ओम पुषाण पुषणे नमः मगा मगाय नमः भूर्भुजोदि दिव्यजातो नमोर्काय ब्राह्मणे सिद्धे देवाय नमः सिद्धदेव महादेवं देवानामपि दुर्गमं प्रसादितं पूजनेन प्रणमामि गणाभो गणाभो गन्धाक्षितां पुषांस्रपामि सिद्धदेवाय नमः हिरण्यगर्भ समवर्तताग्नि भूतसिद्धातपतिरिकाशित् सदा धारपृथिव्यामदिमां कस्मै देवाय भिकाविदिमं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि जन्योपवितं समर्पयामि ओम सिद्धदेवाय नमः पूर्वाषाढाय नमः चन्द्रसिद्धया गच्छयातिष्ठयावद्भुतं करोमि तावत्त्वं शुश्रूषाव सकलसन्नभव वरदेवव ध्यानमावानमासनं पादमर्जिमासनं पुनरात्मनं गन्धाक्षितां समर्पयामि सकलसन्नभव वरदेवव ध्यानमावानमासनं पादमर्जिमासनं पुनरात्मनं गन्धाक्षितां समर्पयामि ओम सरस्वतीन्यां गर्भमन्तरस्य शिवभ्यापतिशक्तिनिवार्ति अपागुरसि बाबा सकलसन्न बाबा वरदे बाबा ध्यान बाबा नमासनं पातिमरियं अगिमासनं पुनरात्मनं गन्धाक्षितां समर्पयामि यतघटपतमन्ताग्नि दशमदातकपरिगासेन समज्ञानं समयो भूतमयि जातते अवन्न सिद्धसेनाय नमः देवसेना गणेशकन्दशदुषभिगवानि नमः सिद्धसेन वन्दे सर्वाधारि विशोधकं गन्धाक्षितां समर्पयामि सिद्धसेना ओम सिद्धसेनाय नमः गन्धाक्षितां समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि फलं समर्पयामि गन्धाक्षितां समर्पयामि अवधातारं धात्रे नमः अर्को है नमः गणसिद्धाय नमः शुण्डा दण्डयुतं शान्तं गणसिद्धचतुर्भुजं पूजयामि यथाशक्तिं सर्वविघ्नोपशान्तये गन्धाक्षितां समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि ओम गणसिद्धाय नमः अर्पणं करोमि तावत्त्वं क्षेत्रपाव चक्रदण्डपाव परतपाव ध्यानमावानमासनं पातमर्जिमासनं पुनरात्मनं गन्धाक्षितां समर्पयामि ओम ओम मनसा काममा कोटिपाद सत्यमसिया वसुनागमरूपमन्नि सर्वस्व यशा श्री श्रीधाम सिद्धकामाय नमः विषया तावत्त्वं क्षेत्रपाव चक्रदण्डपाव प्रदपाव ध्यानमावानमासनं पातमर्जिमासनं पुनरात्मनं गन्धाक्षितां समर्पयामि ओम ब्रह्मारुतम् ओम ओम सिद्ध ब्रह्म स्वरूपं तं सर्वसिद्धि नमस्कृतं समर्थ प्रणमामि तं सर्वतो मुदलब्धये हिरण्यगर्भः समवर्तताग्नि भूतसदा तमितिरिकाशित् सदा धारपृथिव्यामदिमं कस्मै देवाय भिकाविदिमं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि गन्धाक्षितां समर्पयामि सिद्ध ब्रह्म स्वरूपाय नमः कलासिद्धया गच्छया तिष्ठया पूजितास्त्र कलासिद्धं प्रसिद्धपुरुषोत्तम दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि कलासिद्धाय नमः ओम धातुलतसुमविप्रक्षणविजयमतियोदानिन्द्रदेरि गन्धाक्षितां समर्पयामि सिद्धकल्पाय नमः गन्धाक्षितां पुष्पं समर्पयामि ओम लाभर्गुण ओम सिद्धभृतकलादितं सिद्धाभृतकलादितया गच्छया तिष्ठया भद्भुतं करोमि तावत्त्वं शस्त्रो भव सकुशं भव वरदे भव ध्यानमावानमासनं पातिमर्जिमासनं पुनरात्मनं गन्धाक्षितां समर्पयामि सिद्धामृतकलादिताय नमः ओम सिद्धामृतकलादितं सर्वङ्गशतं परिपूर्णं तमं शान्तं वन्दे वाचविभूते गन्धाक्षितां समर्पयामि दक्षिणाद्वारातगिरिशातपदामसि ओम गन्धाक्षितां समर्पयामि ओम सर्वसिद्धाय नमः ओम आर्यमाणं आर्यमणे नमः अस्तु समस्तिसाय नमः प्रसिद्धया गच्छ प्रसिद्धया सहस्रांश
थोरै गरौँ थोरै महात्मानं भक्तानां अभयङ्करं सर्वतोऽपीतिनाशाय हृदयामि नमस्तते हिरण्यगर्भः समवर्तताग्निभूतसिद्धातपतिरेकाशित् सदाधारपतिविद्यापति मां कस्मैदिवाभिषेकं दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं यदापतिर्यत्सोदं पुरस्तात् अयुक्तं मङ्गलवर्तं च शुभं यज्ञो पवित्रं बलमस्तु तेजः यज्ञो पवित्रं समर्पयामि गन्धाक्षतां संस्मरामि ओम सिद्धाभयाय नमः पचासो ओम आर्यमाणम आर्यमणे नमः ओम उत्तराषाढाय नमः स्वस्ति नमः सततारं सतताराय नमः स्वस्ति सिद्धं स्वस्ति सिद्ध यागच्छ यातिष्ठ यावत्पदं करोमि तावत्त्वं शत्रुर्भव सप्रसन्नभव वृद्धभव ध्यानम् आवाहनम् आसनं पातिमर्गिमासनं पुनरासनं गन्धाक्षतां संस्थापयामि स्वस्ति सिद्धाय नमः स्वस्ति निद्रवृद्धसर्वाः स्वस्ति नभोगाभिषवेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति बृहस्पति ददातु विनायक प्रियायुक्तं समर्पयामि करोमि तावत्त्वं शत्रुर्भव सप्रसन्नभव वृद्धभव ध्यानम् आवाहनम् आसनं पातिमर्गिमासनं पुनरासनं गन्धाक्षतां संस्थापयामि सुप्रसन्नभव वृद्धभव ध्यानमावाहनम् आसनं पातिमर्गिमार्पणं पुनरात्मनिं गन्धाक्षतां संस्थापयामि ओम मुक्तसिद्धाय नमः ओम तद्विश्व परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय नमावाहनम् आसनं पातिमर्गिमार्पणं पुनरात्मनिं गन्धाक्षतां संस्थापयामि सिद्धेक सिद्धाय नमः सिद्धेक सिद्धाय नमः गन्धाक्षतां संस्थापयामि दक्षिणा द्रव्यं श्रवयामि ऋतुफलं श्रवयामि अब अर्को है तुष्टारं तुष्टे नमः ओम सिद्धवाक् सिद्धसाधानाय नमः अब अर्को है ओम विदम विदावे नमः अब अर्को विदम विदावे नमः सदाधार प्रतिदेवं कष्टदेवाभिषेकं दक्षिणाद्रव्यं सर्वं ऋतुफलं सर्वमि गन्धाक्षतां पुष्पं सर्वमि सिद्धा ओम सिद्धा तनवे नमः सिद्धं पुण्यसिद्धया गच्छया तिष्ठया वत्पदं करोमि तावत्त्वं शत्रुभव शुभसन्नभव वृद्धभव ध्यानमावाहनमासनं पाति प्रतिमाभिनि पुनराभिनि गन्धाक्षतां पुष्पं पुण्यसिद्धया गच्छया तिष्ठया वत्पदं करोमि तावत्त्वं शत्रुभव शुभसन्नभव वृद्धभव ध्यानमावाहनमासनं पाति प्रतिमाभिनि पुनराभिनि गन्धाक्षतां पुष्पं पुनन्तमं देवगण पुनन्तमचार्य पुनन्त विश्वाभूतं जातवेदपूर्णिमा पुण्यसिद्धाय नमः सर्वदैव पुरुषसिद्धं पुरुषसिद्धया गच्छया तिष्ठया वत्पदं करोमि तावत्त्वं शत्रुभव शुभसन्नभव वृद्धभव ध्यानमावाहनमासनं पाति प्रतिमाभिनि पुनरात्मनं गन्धाक्षतां संस्मरामि वरुणं वरुणाय नमः नमः मूलं मूलाय नमः हिरण्यसिद्धया गच्छया तिष्ठया वत्पदं करोमि तावत्त्वं शत्रुभव शुभसन्नभव वृद्धभव ध्यानमावाहनमासनं पाति प्रतिमाभिनि पुनरात्मनं गन्धाक्षतां संस्मरामि हिरण्यवर्णं हरिणं हरिणं शरणं व्रतं श्रवणं चन्द्राभिषेकं लक्ष्मीं जातवेदमावव हिरण्यमी वदन्तः प्रियादो घतस्तु घतसपदि प्राणवृष्टिकमतियोदान्विन् हरि श्रेष्ठते लक्ष्मी तपत्ना बहुरात्रि बार्षि नक्षत्राणि रूपमस्तनुर्व्यातं मैक्षणं मुम्बै घाण सर्वलोकं विघाण गन्धाक्षतां पुष्पं समर्पयामि अतिसिद्धाय नमः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्निभूतसिद्धातपतिरेकाशित् सदाधारमृतिं द्यामति ममिदं विदावे नमः श्रवणं श्रवणाय नमः सिद्धरत्नं सिद्धरत्नया गच्छया तिष्ठया वत्पदं करोमि तावत्त्वं शत्रुभव शुभसन्नभव वृद्धभव ध्यानमावाहनमासनं पातिमर्गिमात्मनं पुनरात्मनं गन्धाक्षतां संस्मरामि परिवाजपति कविरग्निर्हव्यन्नकमितो ददद्रत्ना निदाशुति सिद्धरत्नाय नमः पूजादिकम् ओम ओम पुषाणं पुषणे नमः पूर्वभाद्रपदं पूर्वभाद्रपदाय नमः ओम पुषाणं पुषणे नमः चन्द्रमा मनसो नाचक्षो सूर्य अजायत श्रोत्र
वायुश्च प्राणश्च मोघा तगवीराजायता श्रीचक्रासिद्धिभ्यो नमः पदाभ्याम् ॐ वृद्धिजाः श्रोत्रातथ लोकाहु अकलकायन् नैवेद्यं दिव्यामि श्रीचक्रासिद्धिभ्यो नमः हाम्रो बुवा तिलकराम गेवाली उहाँका छोरा द्वय श्री रुद्र प्रसाद गेवाली तथा केशव गेवाली र समस्त गेवाली परिवारद्वारा आमन्त्रित गुरुहरू कर्ताहरू यथाशीघ्र आफ्नो गुरुहरू र कर्ताहरू सबै आफ्नो आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु मैले सबैलाई रुद्रजी कहाँ जानुभयो सत्वाय नमः राजसे नमः तमसे नमः ह्रां ह्रीं सर्वशक्ति कमलासनाय नमः पयः पृथिव्यां पयो खदिगो पयो दिग्बन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रतिष्ठन्तु मयम् पयस्नानं समर्पयामि श्रीचन्द्रमसे नमः पयस्नान्ते जलं जल पापो इष्टमयो भवस्तान गोजी ददात न मही नडाय चक्षसे शुद्धस्नानं समर्पयामि चन्द्रमसे नमः शुद्धोदकस्नान्ते मधुं मातरं सभा मधुमातारिताय ते मधुक्षरन्त सिन्धव माधुर्यसा सरस्वती तो पंचदा सोदेशो भवसरित पंचामृत स्नानं समर्पयामि श्री चन्द्रमसे नमः भवतिः प्रतिमोदभं भवतिः प्रसुभरेः अश्व इव सदित्वनिर्विरुधा पार ईश्ववा पुष्पमालां समर्पयामि चन्द्रमसे नमः अब बेलपत्र त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रम् ओम या ओम कृष्णयागत्वयादिष्टयावपितं करोमि तावत्शस्त्रमवसमसन्दमवरदे भव ज्ञानम् आवाहनम् आसनं पाद्यमटिमाकिनीं पुनराकिनीं गन्धाक्षितां संश्रमयामि ओम विश्वभे नमः ओम गोविंदाय नमः कृष्णाय नमः रामाय नमः ओम केशवाय नमः श्रीपतये नमः ओम कट्याय नमः पद्मनाभाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम वासुदेवाय नमः जगत्पतये नमः वैकुंठाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः मधुसूदनाय नमः गोपतये नमः दामोदराय नमः जगन्नाथाय नमः ओम विश्वरूपाय नमः ओम कृष्णाय नमः पादौ पूजयामि केशवाय नमः कुल्भौ पूजयामि वामनाय नमः कटुं पूजयामि अच्युताय नमः हृदयं पूजयामि माधवाय नमः कण्ठं पूजयामि रामाय नमः बाहुं पूजयामि नरसिंहाय नमः मुखं पूजयामि वराहाय नमः नसिके पूजयामि विद्युते नमः नेत्रे पूजयामि श्राङ्गुले नमः ललाटं पूजयामि मुरारये नमः शिरः पूजयामि ओम श्री विश्ववे नमः गन्धाक्षितं सहस्रपाणि सर्वेशाय परेशाय श्रीलक्ष्मी पुरुषाय च नमो नमस्तेस्तु ज्ञानचत् नीलातुकममात नमः सद्दानन्दरूपं तं लक्ष्मीनारायणं देवं यथाविधं समाधौत प्रणमामि क्षमस्व भो चक्रवद्धिनदेशफलाभाप्तिं भवे जन्मनि नारिकेलफलं समर्पयामि श्री विष्णवे नमः
ओम परमात्मने नमः सदा सिंधविनं मणिदेवाय नमः ओम कल्पवृक्षाय नमः नाशस्वादिभ्य ताम्रादि स्थालास्थाभ्य शक्तिभ्य चिंतामण्यादि गृहस्थाभ्य शक्तिभ्य शिवाभ्या च नमः पंचब्रह्मासनः मध्ये ब्रह्मांड महान ब्रह्मज्ञान प्रथम कृतादिशिवदा सुरोचोगे रामसिंह भूमासिंह शतचय निमिषतचय ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः ओम ईश्वराय नमः त्र्यंबकाय नमः सदाशिवाय नमः संभवाय नमः सदाशिवाय नमः सिंहासनाय नमः सिंहासनाय नमः गणेशाय नमः ओम बटुकाय नमः बटुकेभ्यो नमः योगिन्यै नमः योगिनीभ्यो नमः यता हेर्नु यता त्यहाँ गनेका शिवजीका बनौटा छन् मागेर गर्नु अहिले फेरि पक्राइ खानु दुर्गा पूजा गरेर होला शाकम्भरी नमः दुर्गाय नमः भदुलाय नमः भागभ्रामरी नमः निद्राय नमः पादमुले छिन्न मस्तक महिषासुर छिन्न मस्तकाय नमः महिषासुराय नमः महिलाय नमः देवसेनाय नमः बाणादीन कुमाराय दाता भुक्तिकाचित सदाधार पृथ्वीदेवते मां कष्टै देवा विद्याविदेम जन्योपवितां जाने जन्योपवितं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सदं प्रसाद आयुष्यमुग्रं प्रतिमतोषुभ्रं जन्योपवितं परमात्मनेगा जन्योपवितं शरणामि पूई फलं शरणामि जाने पिञ्जोडा दिन उत्तम आगे श्रीग्रादिपे नमः श्रीकृष्णे नमः नैवेद्यं नैवेद्यं यस्वतरिष्वतामागच्छाभियस्वतिरे जन्यमिमन्तन्नो त्वरिष्ठं जन्यगो स्वामिमं ददातु विश्वे देवास इयम गायन्तां ॐ प्रतिष्ठा हरिओम तत्सत विष्णु 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 पूर्व संकल्प शीघ्रस्थ मध्या मांडव्य गोत्राया विष्णु होइन विष्णु कला नाम्नी देव्याः सबर्त्रिकायाः सपरिवाराय मम सपति सपुत्र सपुत्र वधु सपौत्र वधु सपौत्र सपौत्र सहित मम समस्त सकल सपरिवाराय मम समस्त जन्म बाल्य यौवन वार्धक्य स्थापित कायिक वाचिक मानसिक सांस्कृतिक पातका नथा धर्म पाक क्रियालोप कृते तत्शरीरोत्पन्न बाल वैधव्य मृतपत्याः पुत्रत्वादि सकल पापक्षय पूर्वक अखंड सौभाग्य प्राप्त्यर्थम यलोके मानव उपभोग्य सुख संपत् प्राप्तये दीप प्रज्वलन निमेषादि काल भाग समय लक्ष्मी सहित नारायण प्रीतये समर्पयामहे र छोडिदिन्छ त्यो पहिले आमाको बत्ती त्यो नौसारीले सासरलाई बालक त माथि पढ्दा नजान्दै आमाका यहाँ सुत्ती बत्ती संकल्प है हरिओम तत्सत विष्णु 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 गुरु पुत्र पुत्र मधु
सपौत्र सपौत्र सहित ममा समस्त कर्म बाल्य वर्ण वार्धक्य साहित्य वाचिक मानसिक सांस्कृतिक पातकनाथ धवक्ष भक्षरकम निगमनादि पात्रको पातकम तथारभ्य वस्तुन ज्ञानतो ज्ञानतो मम प्रमाद भवाद भवति बंधु गरि गर्वं इत्या हन्दादि पुष्कर प्रसन्नता प्रत्येक कर्म भागो हिया लोकहत नित्य सर्वोत्पन्नः बाल वैदम ब्रह्मत भक्तादि प्रत्यादि सकल पाप क्षेत्र जगत अखंड सौभाग्य प्राप्त संजीव योगी मानव भोग्य सुख संपत् प्राप्त है गीता प्रज्वलन निषादि काल भाग समय युग शास्त्र पर्यंतम वैकुंठ सामथित तथा शक्ति सान्निध्य प्राप्ति प्रकमति विष्णु द्वारा लक्ष्य विज्ञान कल्प समस्त फल प्राप्ति ग्रहण विष्णु साई जीवन प्राप्त येन तैलकाः दुर्गंध आचर बाबा देवन पुत्र बाबा सुख दत्त मंगे पुरी जवाहना कलेर जामिया अस्तु भगवानु आराधनार्थ भगवान जहां पितर तरम मध्य वंदे भद्रासु जगन मध्यो तिरुत्तमम ललितम यसो हट्दिनु न हजुर समस्त सफल आशा निर्माण बनिए सपति सपुत्र समस्त सत्य सपरिवार सहित मम आशा निर्माण बनेला समस्त जन्म तल 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 गर्ने के भन टाउकोमा लाएन हजुरको
अब त्यहाँ बत्ती बाजा लाग्यो हजुर यहाँ महान यो यज्ञमा दर्शन गर्नको निमित्त यो 84 पूजाको उपलक्ष्यमा हामी सबै एकत्रित भएका छौँ। दाजुभाइहरू, इष्टमित्रहरू, समस्त मान्यजनहरू पनि उपस्थित हुनुभएको छ र हाम्रा दिदीबहिनी दाइ भाइहरू पनि सबै जम्मा हुनुभएको छ, एकत्रित हुनुभएको छ। हामी आज यो 84 पूजा जो महायज्ञको उपलक्ष्यमा हामी सबै उपस्थित भएका छौँ र यो साथै हामी आज यो केवल तिलकराम बुवाको घर मात्र नभइकन यो चाहिँ आज अयोध्या पनि बनेको छ। अयोध्यामा ऋषिमुनिहरू, सिद्ध महात्माहरू, महापुरुषहरू बस्ने ठाउँ हो अयोध्या। यो अयोध्यापुरीमा सिद्धहरू बस्ने भएको हुनाले हामीले अयोध्याका सिद्धहरूलाई आमन्त्रित गरेर आज हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। भएको छ, वेद पाठ भएको छ, गीता चण्डी भएका छन् र हामीले आज यो श्रीमद् भागवतको महत्त्व के हो, यो 84 पूजाको महत्त्व के हो र लक्ष्यवर्ती पनि हामीले प्रज्वलित गरेका छौँ। यो लक्ष्यवर्तीको महिमा के हो यसको बारेमा पनि हामीले आज श्रवण गर्नेछौँ। अत्यन्त सावधान भइकन हल्ला नगरिकन सुन्नुभयो भने हामीले त्यसको बारेमा बुझ्नेछौँ। यदि हल्ला भयो भने हामीले बुझ्ने छैन। पितृहरूको, समस्त भक्तजनहरूको आजको आनन्दको, आजको यो थापित सबै देवी देवताहरूको नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शम्भो कैलासपति बम बम भोलेनाथ की जय। राजा
समप्रदता पदभ्यां हो वृद्धिशा श्रोत्रादता लोकाहो अकलपयन् नैवेद्यं जङ्गे इदमः सारथाभिः जलं समर्पयामि ल लाइटर सलाई के ल्याउनु छ ल लाइटर ल यो बत्ती बाल्दिनु यहाँ कर्म साक्षरी श्री दीपनारायण ल साक्षरी श्री दीपनारायण नमो नमः बुवा र आमासँगै अर्पण गरेर हरि ओम नमो नमः कुलराजन्नुस् शुभम भवतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदा मम शत्रु विनाशाय भगवान कर्म साक्षी श्री दीपनारायण नमो नमः भक्ति बराई ला कदाचित् खलकविदं विष्णुपदं समुदमस्य पागु सुरेशा ओम विष्णवे नमः ओम लक्ष्मी देव्यै नमो नमः कदाचित् खलकविदारे पूजयामि ला अब कदाचित् खलकविदारे पूजयामि यसो चल्दै भइदिनु ओम जस्तु हेरन्तरि हे इदमः सरन्तरि कदाचित् खलकविदारे पूजयामि अब यो सय्यालाई सम्झेर पूजा गर्नुस् हरि ओम सय्याय नमः सय्या सुपुत्राय नमः यो सय्याका विभिन्न सामग्रीहरू सबै सामग्रीलाई सम्झेर पूजा गर्ने है ओम सय्याय नमः सय्या ओम सय्याय नमः सय्या सुपुत्राय नमः सय्याय नमः सय्या सुपुत्राय नमः यहाँ से बाबू खान अग्रापयामि चन्द्रमः मनसुरदात् कक्षासुर्योदायत प्राणसमुखादनिलायत तीर्थवर्तिसमायुक्तं मणिनायुक्तं मया दीप्तिकार्तं दर्शयामि ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः धूपम् अग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि सकलतर्कसिद्धिकारण प्राणसिद्ध प्रहाकल्पे मनसोपमनन्तर अष्टादशसप्तमे सन्धे देवतापरन्ते बुद्धामतारि कल्पनसापरन्ते नमोते पार्थमन्तमर्थहन्ते आर्या लागि केनकन्दकन्दसुलागि लुम्बिनी अञ्चल विपन्न जिल्ला फुलेर हात सबैले फुलेर हात जोड्नु बाघ हातन फुल्दिनु आमा हातन फुल्दिनु हरि ओम यथा नशून्यशयनं केशवशिरशिवशिशं तस्मात् अथा मातर्ता शून्यत लक्ष्मीनारायण स्वरूपेण वसिष्ठपुत्राय गोरखनाथ नाम सर्वणे ब्राह्मणाय सपत्निकाय नामी सपत्निकाय सय्यदान प्रतिष्ठात्वेन दातवं श्री apa yang soal ada orang timur di arti yang lagi अब उहाँहरूले त अब त किलन्जल दिनु त किलन्जलको भाँडो
यसो दही यसो खानु छ भने ल अब हजुरले जल्लेर फुलेर घुम्नु छ है अब गानी कान्छ पा लैबाट घुम्नु गानी कान्छ पा पानी जन्मान्तर कीर्तनले जल्लेर ल यसो दही धारा लाग्दै जानुहोस् अनि गानी कान्छ पा पानी जन्मान्तर कीर्तन क्या पानी कानी होला यसबाट एकैखेर पनि जम्मा गरिन्छ गानी कान्छ पा पानी जन्मान्तर कीर्तन पानी पानी श्याम पानी कति पानी राजाः पितुरप्रायुधाः मभिः सदा गोषि प्रियते इति घोष आत्मेकं प्रददे नमः उद्भयन् पूजाहरू छै उद्भयन् तमसस्वरि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवन्ते भद्रासुर्जमगन् मजातिरुत्तमं वा आरतीले उठाउन है प्रमदं मदवल्कितलोचन तामरसं रसपूरविकासककेलि परं परमार्थपरायण लोकगतिं प्रतिमण्डितया सबैलाई फुल्दिन सबैले फुल्लेर हात जोडौँ दुर्गा माताको चतुराशक्ति सिद्धहरूको सहस्रचन्द्र भगवानको गङ्गा माताको ज्वाला माताको सन्तोषी माताको महेश्वरी माताको दुर्गा माताको दुर्गा माताको गङ्गा माताको गङ्गा माताको सरस्वती माताको गौरी माताको चारिणी माताको राजराजेश्वरी माताको विशालाक्षी माताको अन्नपूर्णा माताको नित्यवासिनी माताको कृष्णचन्द्र भगवानको भागवत महापुराणको अष्टादश महापुराणहरूको आरतीस्थ भगवान उठाएर बसेर आदौ च दुष्पाद तलैके देशे लग्नामि देशे मकमण्डलोक्यं सर्वाङ्ग देशे त्रिसप्तबार आरातिकं भक्तजनं प्रकुर्यात् तल राख्नु अब तल राख्नुहोस् है अवताको बेलामा अब चलाउनु पर्यो मंगलादि अष्टविघ्नेभ्यो नमः क्षेत्रपालाय भूत प्रेत पिशाच राक्षस साकिनी डाकिनी यतलादि परिवारेभ्यो नमः। त्यहाँ जल परेछ कालो कपडा परो फलाम परो सबै जल पर सबै परो है ल पाकेपछि परो नै केही प्रसाद रोटी परो ल अब जल लिएर पैसा पनि राख्छ हिरण्य गर्भ क्रीणामः इखमो जगो स्वतन्त्रतो हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः मतिरे आसित् सदा धार पृथिविन्द्यभूतिमं कस्मै देवाय हविः विधेम वर्धन नम
सहस्रमस्तमन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शुश्रूर्भावे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः संकल्प पुष्पटुकड़ा संकल्प है हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् विष्णु 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 पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु मध्या सप्तशती पाठं च कर्म संहिता सिद्ध्यर्थम ब्रह्मद्वारा शनेश्वरस्य जपादि कर्म संहिता सिद्ध्यर्थम श्री यूनातीर्थ परिपूर्णार्थम इमानि पूर्णपात्राणि श्री चतुराशीति सिद्धांत सहस्र चंद्राणाम कृते अग्रमस्तु श्री जगदम्बाया कृते अग्रमस्तु लक्ष्मीराज कृते अग्रमस्तु श्री समसदा शिवस्य कृते अग्रमस्तु श्री ब्रह्मलो ब्राह्मणाय नमः देव ब्राह्मणाय शर्मणा कष्टपुत्र वधू गोपानामिदेभ्यः नमः सा ज्येष्ठ पौत्र वधू ज्येष्ठ पौत्र कनिष्ठ पौत्र सहित मम सबैले आफ्ना आफ्ना नाम दिएर मम भन्नु समस्त सकल सपरिवार सहित मम आद्य दिने सहस्र चन्द्र दर्शन उद्यापनादि कर्म संहिता सिद्ध्यर्थम निमन्त्रण गरिएका देवी देवताहरूलाई विदाई गर्न चाहन्छौँ। गल्ती गरेको भए क्षमा गरिदिनु होला भनेर फुल चढाएर भैमा सास नफेरिकन ढोक्ने है, जति सकिन्छ त्यति रोक्ने, धेरै नरोक्ने। बिना रक्षण परमेश्वर अब औँठी हातमा लि लाका औँठी हातमा लिने है निकालेर उसका औँठी हो सुनका होइन उसका सर्वे भद्राणि पश्यन्तु